utubayisaho uturinda mwe twakweshengereza ubwo mwanya guze watwaza kwarana tuganira akigambo cyawe nitwe habura hamagara guwatire tuhereze mutima wawe igure imprizo zeitu ibiturahurire tubikunde ibiturakunde tubicenge ibituracenge tubitombikorwa rero tube niwe twahindura namba yo kubanza mu magara geitu gabase kugira kushemererwa okuturukwija kutuisyari wewe nkomerera kategeka obusinge n'obusinge amina umuzina rya patri na rya mwana rya mutima rukwera amina banyargando Kristo erizoba egisande nani nkundaganira ni muhamashomo agerizoba itwe umwekereziya aturuka amashomo gona gatebekanisibwa Roma kandi ugaza kutebekanisibwa gatoherezebwa gashangwa mu katabo kace akabasizira dotina n'abashumesa barukira kweyambisa nikabaka biciro musa Kristiano baketa ordo nabwe cyishomeri yashomwa hane ryo yashomwa America ryo yashomwa Russia ryo yashomwa Asia hona tendagarice mu mashomaga gona abo kuba ubwire nimbanye buke kurekana nja kubisya ntubatuye n'amashomasha tu yeshundagane ya kandi na nari endagano ensya erikurugomba handiko ibitare ebyevangiri naramakuru marungi kandi hamwe na nevangiri ukwegesa kwanje umuriye kasheshi ukubagana kwanje nyenda kwamiza amashomo abiro muryago eriyo kubanza neriyo eryabanze eri n'urwo mu kitabo cy'abagabe cyo kubanza omutwe ogwikumira mwenda akanyeri akakana okwisyaka munana ishomeri nergamba ki ombifunzibwe ishomeri nirtugambira ahamarangi Eliya omurangi Eliya akaba ariyo muntu nkeyitwe akana aturo munsi aruku ayimera bana munkeyikura bamutwena konko murangi yo Eliya akija yatora narhanga yamuhindura namba yo kubanza mu magarage nawe rahanga yamukunda yamutuma akaba ariyo murangi mukuru ombirobo akara hamashomo ningeta amashomero akaba bageta the schools of prophecy omyanye mwe ya Isiraeli rahanga katora n'abantu kandi abantu abo beteranira hamwe ngo kutuyine amatendekero rero batabasa kumanya ibikwatana rahango kuceraho aza Eliya akari omwe ombaranje abakuru ababire bahabura abaranjabo omurimo gwa mutumirwe ukagutorobi na munonga gwabugana okwayibwa uko mugabekazi Yezebeli mukahazi kandi wabire aine mandu azabaro kandi aine nawabaranjabe ababari ababire barbengi ishomeri yarizoba byanergamba argendo urwo muranjo gu Eliya yagiziri kandi ruringwa urgendo akana hunga ogumugabekazi wabira inentu mwambi kandi yatambura izoba ryona kandi akabatine cyo kurya atine cyo kunywa yagwenshazi yagwejegera kandi kuyagwejegiri umukwejegeromo marika yije yamukwataho yamujyati imukorye na weriya nkorukurira karyarhanga yimuka kandi gwakashanga waromugati na necho kunywa yarya yanywa obure kabure bwingi yagarka yagwejegera marika yagarka yamwimusya ati mukori
abo kuba urugendo rw'uruhu nirringwa rwitaga amani. Banyarwanda omuri urugendo rw'amagara gaitu uko ruhanga ari kubatebekanisize twese tutarukumanya aho kwa kenji nturira ngo mukazi yarugwa menda kunka bambo bundi ruhanga ubwo umuntu akamutekera ngo urugendo rwe nirwija kuba rugufutyo niturira twaferwa abana itwe ntushasha ntwa twaferwa kungo bundi ruhanga wakatebekanisa ngo umuntu agenda akiri muto atakayicibwaho nkojo nyingi eziri kwija kwika abantu kenji abasigazi na nempangare ndabaturugaho batwarwa shasha kongo bundi ruhanga nabarebye ati ngaha atoko umwana wanjye ebyarebereho nebimara reka humuri abo kwitwarugire yitamanya no warhanga kandi iturukuza itacenga munonga no warhanga kandi ubundi ruhanga guhereza umugisha gw'umutano revenju zeija nangwo kura utitiba obo mukikuru obo mugurusi kongo rugendo rwona rwetaga ruhanga ngo ruhanga bene we yaba namba yo kubanza ko rukwindura ruhanga namba yo kubanza na wakwindure mpako akuto mucakwahwa ki nico twareba ahariya umushomo ryerizo tibwo bwonka Bible ne tugambira bimwe bahandikire ebikwatirine neriyogu nko kuyabire nabo yarihire yashobirwe akayika umwanya kuba kweta Belfast kandi agashangaho umufakazi wabirana no munyamahanga atari na Mwisirayeli akanatura heru yo rembo ayini hakajuce arona sabungo tuku ngo akasigizo ruhira umwe rwesano ruti nanaka kabuto kacekati ngo arona rondo tuku agenda kore makagati akarye no mwana we baka rero bafi ngweri akamugira ati nakweshengereza nkorera kagati uno yamugira ati bitunyobokanye n'uruhira umwe ruti kandi oneza akakora n'umwana wanjye tukafa twaheza kukarya akandubata kine kindi uri ati nakweshengereza naho ngo mukazi yareba ryo muntu warhanga yashara mukumukorera nyakasana yake yamoka gati iriya yarya kuko abakazi bataho amatsiko yagaruka yo kungutamu ngo yagaruka yakasano kijwire orhi yakora na wake n'umwana we barya ngo kikagumizamu kumara hii imyaka 3 n'icwe ebyo nibyo ruhanga rukora erizo twareba ngo ruhanga gatuma marayika yayimusya na Eliya yamujatiriya ebyo kuriye ebyo biyariri nibyija bigaruka bwambaho omakuru marungi agundi kuzagaruka nkabashoboreraho ebyo kuriye ebyo biyariri ebyo kuhereza mani ariko umwisya ngo urugendo rwo ruhonozamu nirringwa nibyo kuyaki itwabeyikiriza na munonga beyikiriza ba Kristo twikiriza ngo ruhanga mu rukundo ye etirengwa ombufura obuturengi amba wewe nka katanga ya tomunso wewe nka kuturinda wewe nka plane zeitu twazi mukwasa nabazi shoronzya kandi twarwo muri yeginsi owe niyo turukuza kongo muri yejo rukunde terengwa wewe nka ruhanga buzima akatweshurura yatwizira yatwijamu yaturanitwe yabankeyitwe umwana we mukama witi Yesu Kristo rero na kigambo mwana bumwe nikiteza abantu ensibo na ngubona shinguranga nabo mwana kongaga n'amabanga garahanga wenya kutkunda ati akahinduka yabo muntu yatura nkeyitwe
umushara yinyikiriza iyo abakristo bona barukwikiriza ruhanga barukwikiza nko buzima umurukristo turukorwa ishare yejo twena tujibaganaho ngo ahabwita abantu nabo kuturokora akahinduka omuntu yazarwa yatura nkeitu agendeire kutwegesa omu magarage nanomu bigambo bye ebyase bigambo ebyahurirwe ngo atubere karabo kandi karabo eyo kwozyaho ekibi na munonga eky'obuzariranwa ekyensikirano konkana n'ebindi bibi byona ebitukora nk'abantu omu bwerema bwaitu na kandi obundi tukabigarukamu kaingi rero kuturuka aha kibeeki kaingi ninkira kugambira abantu nti mwetegereze ngu ekibi ti accidenti ekibitere accidenti ingaha nyobunabire ninshoma ebyediini ebyakakwate na ruhanga nkashoma ekibi ni kyekyo ekyokora nomanya okigendereire kandi okakyenda kandi okamanya ngu wakyenda kandi okikiriza kuwakyenda kandi buzima okeija omu maisho ga ruhanga orikumanya ko oshobize oketabariza okashaba embabazi za ruhanga akazikuha okakira okataraka nk'omwana oriya obeete omunaganagi oku yabiire yashabire ishe we ngu nayenda ebyobuhunguzi byona ishe akabimuheereza akagenda akabicwekereza na bamaraya na nesindo na kaikona kuyahereze kuba rucebe atakiine kyona akijuka ninye nacwiremu ninye nashabire tata ninye nabikozire konka embabazi za tata ezinkumanye n'abakozi bayine nagarukayo nkamwetongeza buzima nansasira nkyenda kutwetegereza ekibeeki nikyo nayenda ngu nkishoborereho obo ningamba aha karabo aha murimo mukuru gwa mukama witu Yesu Kristo ogundi kuza kugambaho kake abo kuba niwe amakuru marungi nari evangiri y'erizooba erikugambaho porikuba otetegereze ekyo obundi oguma noteekateeka ngu ekibi ni accident ngaha ekibi nekyorukukora kandi nokimanya ranga katuha obwenge tubwine kandi nitwe tushemereire kugenda tukasherera ogwo orukwija kutwozya bwogwo orukubasa byona akatugarra busi mwene she byokurya ebimuriya yahirwe marayika nibiha abesiga ruhanga abarisa nyenda kubaisya ngo abaisiraheli ubabire baryo mwihamba bakabura ebyokurya bayetombeyitira Musa ngo kwaturekere Misiri tukaturiye ebinyungu bya cyukana mozi haramu n'obutunguru na katunguru icumu n'obuturabe twabire tuhatwa uturesere kwaho na Musa yabagira omisho ga mukama yabagira ati ninza kubahereza omugati buri mwebaziyo neja kwije nyama atyo yabaha manu n'ekigambo cy'Eburayo kimanyisa ikinenki abo kuba ngo rukaba rwija ruri nkorume rweza ruhinduka mesano ranga yabagira tutware bya buri izooba abo mu rubagenda ngo kantware ho buni kari aho nyenja kare bashange babire batire mu zona z'enyoguri zonga manu ejo ntuje tugerengana n'ebyo kurya ebyahebwe Eliya nabye byarugo mu iguru Eliya atakumanye ibikuruga namwe nuko mu Heburayo njakagira manu ekibyaruga hebi twija tubiteka omukitwa evangeliyeri zobe cyo kutugambera netandika negira
nk'abayudaya bagatandika kugambira nabo ikigambo cy'orujungu ngo they started mamaring ngo bitogu ogogu tiyezogu ogogu tiyezu titabaru wa Maria ari ya Yosefu tukumanya hatabwa kinaye yeta umugati ogujuro mwiguru habwenge na yeta umugati ogujuro mwiguru kandi ntumanyi abo kuba kingi ntugera akamanyiro. Familiarity with divine mysteries is one of the greatest trespasses against the divinity. Namunonga kitwa bamwe basigirwe kandi tukahebwa umurwogo ntwika bumwe tubyenda tubiteka makamanyiro. Nico kimwe na n'abanyadini bamwe yaba ni mu Kristo wa Roma yaba nogo wa England no wa Church of Uganda yaba no mu Pentecost bumwe kuturi kuheza twenda kubita makamanyiro nango cishaba no muntu yakira tuti mureba yowe ni mundeba igenda mugambira abantu ninye akaba kamanyiro ubundo shanga twayihira muna na kibicorufu ingaha ruhanganwa ari kubikora ruhanganwa ari kubikora mukama witi Yesu Kristo magarage akagezo kweshurura abo yabira yine na munonga batende kwabe ari kubagambira ati ninyenda mumanye ekimukuratire nekimwine wajoma umutogwa mukaga uvangiri yahandikirwe inanka Yohana nashobora munonga akigambecho akigamba bwa nchoma obuchweka ubuyabajya ati kumurabe mutarire ombiru bangi inyama yangi akwa umurungereza nano mu ndimi rw'abanze Greek tizi flesh inyama kongamwe ntweza tugenda kushemba ombiri inga inyama yangi mutarire inyama yangi mukanywesha inyama yangi tumuri kwija kutunga magana gatawa ngurangu bengi bakanguranga wanje ekinengi ekiti kubasikechi yakoraki ngahe ngo bengi bakamusigaho bagenda imihande yabo yahindukira bari yabiratori ni 12 akabashororo mbandi yabajya ati ni mweshi mbwenu mwaza kugenda ngo Petero nkwabira kira kubara rwebembera niwe yagambira mu izina ryabo ati mwe ishintu tuzahi kaniwe ubine kigambo cy'amagara hari ishongoro cy'abire twishongoro mu seminariyo oh Lord to whom shall we go, you alone have a word of eternal life. Niwogu owerhanga yatumire baneitwe niwogu orukumanya urugendo ruturumu bumwe na bumwe kuturi kutere nsibo ninga twajura oburemezi benjo hurana bajangu nywerhanga ndugiremu nywerhanga kanyebwa abandi nguranga cyakwire niwe nico yimire rahanga taturgamu kandi tarturgamu deba kama witi Yesu Kristo kuturwanshomo mu kutandika kwa makuru marungi ga Matayo uburuhanga yayeshurura inanka Yosefu na watinri kutwara Maria akamugira tugumwana ugumwana utatina kutwara Maria ugumwana uri kuza rwugu ndakugambira ngo n'umwana warahanga kandi ni Emmanuel nirhanga arnitwi arnitwi abekereza abakristo ba Katoliki twikireza mu Eucharistia tuchobora twabantu twegesa abari kuza kugitunga tubashobora mu Eucharistia
neisha karame akwinjira munonga bagenzi bita bajacho Uganda banywano banja bo kuchara ku munonga urana bagamba za sakaramento za nyezo sakaramento ezo anga sakaramento ne kigambo ikirukurwo mu rugurika in fact ikirukumanyisa akamanyiso akakurebeka akarukorekereza ikirikuba kitarukuribwa nabwo cyo katisimu etwisya sakaramento ni kwa kakamanyisa akarukurebeka akarukutuhereza nema nashi amani go mutano garahanga agari kubasa kuturokora so twantugamba rukarastia yesande yeri izoba erukwata ho munonga urukutandishirana na Eliya arukutunga cyo kurya cyabiri kirugiro mu igura tarukumanye icyarugire okija ari Yesu arukujya ati ndiyo mugato gwarjuru mujuru ombwiro bo akata kachirarwa kanoro rukwera kugira ngo kwaturekere isakaramenteri ombwijwire ngo kuturukushoma twansomesa puri ombikorwa bye kimurinkano ekikorwa cya katano ekihuro echakaragwa ikimukama wuti Yesu Kristo yarire n'intumwazi kikashitari kihuro cya butosha kureka rikari yibanga rukuru umuyakwatire nyamugati akayimusya misho akashaba akaguba kwasa yaheza gucwamu ati numutori muri okorga hati ogunombero rwanje akakwata nevini ati numutori munyu nahabwo echo twabantu kurecho nituba nitwikiriza weki yatusigire itwaba Kristo aba Roma ntugumiza makarandako ninkutereza iwo mu Kristo kwa kuburya TV hatiya ninkwamiza noja kuraba ngo ebye bakora ati bine makuru nyowe tindi kubajuma kandi ndikwenda kwa kananimwe nyowe ngashome dini ranga yampo mu kigo mutano njine mu PhD nashume byakakwate na ruhanga naye yongera kagata benjene bagira ngo ubundi ko kushoma byingi bumwe notere nsibo abo kuba no kireba umwe waza kuzo mu karando gira kai ura waenda kuterebuka konganyo kubera wamaze nkahamiza kimwe nguruhango mu mbabaze ziterengwa akatukunda munonga yahinduka umuntu ibyo ndibanze ngaryo kubanza yahinduka umuntu kandi kuyahereze kuhinduka umuntu utweta kigambo gumukama witi Yesu Kristo nawo mu rukundo eterengo mwibanga eruta urwetegereza yahinduka umugani twena kuba byo kuri twena tukunda kurya ninjara kwe twatruka bugingira ntinyo kurya ni nkunda bari abantu ashi wabo tarire nobaho tokabaho kana rangana akimanya ngo tutungwa ebye birisa magarageitu ago mbiri nago mutamo isakaramento ya Eucharistia toromanya nk'isakaramento buzimere mukama witi Yesu mukama witi Yesu Kristo wewe nkano mbirugwenesha gamaye no bwarahanga bwe omchesha ekituru kureba icyo mugati na divine nabwe iwo mu Kristo hori korabe wabagira akrezia okashaba korabe wabotakagireyo ningerizo bahagire cya kwata tuwaza kuzayo kongaranga yakureta television ubundo roho ndeba nyenda kukamza nkorabe no bangana sa isakaramento iryo neco buntu kandi umuntu nabasa kubanganisa Thomas akabanganisa Yesu Kristo ekinshemize munongo muzano kuba kweta the chosen ogutwira seri zo muri Amerika ko yimire ntwiri Thomas nabamworeka nko wabire na leta vini
buginyi bwa kana bakamugambira ngo vini nza kwetaga kegize mwenda abo kuba abantu baza kuba bingi yareba akatawuni kabo yareba abantu abarimo yarebeka no yabirereye cyeyise yajya atingaha ejeje no kuza kushisha amarwa gandirina adeka ganigaza yatwaranje yatwaranje evini yayika yabura nyina mukama witi Yesu yagambira Yesu nawe akariyo mu bugenyi baroni bazine byeshongoro by'Cyudaya yamwiha yati tibine cyo kunywa nufa kinanye mukazu yiza yagambira abantu ati mukore cyari abagambira ati mwizebye binyungamize Tomaze akagira ati ubwo mushija hari kimuruhu abantu baburebe vini ngo mwizamizi abireke mutagatama akirekaho nyina yija kubuza ibyabagambira tumwabikora munakoriye yayanga mumukore cyabagambira bagize yiragire vini omucekecuri boreka Tomasi ayemerera nkibare takorgana hari evini bija batahabaga tayire cyakoze yakubariya no barabe yakorasire mukama witi Yesu Kristo noragwa akagumana abangana sana yarize kuzoka kabacikinemu ni ukora abano bangana sisa karamentu neco buntu konganye nda kuhamza kandi hangana wayandetaho muri yakasheje abako moto kanje yafakajeje aka ompira na jangana nanka jeke nyine munyomwazo babajindwire etakora nabaza kuronda nani mangu tindije na kongano raranga yandeta utabangani sarhanga echa kwenda gukora nachukora akatwereza isakaramenteri nigo mashemererwa mureke turukunde turyesimmiremu kandi uno bora botara mu kito wa Roma ibyo kumara isakaramentu obireke ranga tazanisabwa atakusibure impi zabusha boijo mu misa uno bora botajembire shemererwa mukama we natwika omiringo yuno umwetenje warebana abantu batungani buryo timukama niba kutuba tinku bucenga konka nanyejo mutima gwanyu nyenda kwamiza nko buzima mwisha kumutunga nakwehereza kandi nakorera bihango omuriyo rugendo ruturumu nkeri yo kuyabire yarihire yanogire nayohereza marika nagira ati muka mwana wanje nakwereza ati tugambe cyo kurya nk'abantu konka eco kurya nkibasa kwizuro miringo mingi nahereza ubwenge bwawe nabumurikira ikibire kikushobire no kicenga nakwereze ngoga ikibire kiri mu gukora no kikora nayizo umutima gwawe rukundo na no mujinya aho bire notina kwikanure awahikaho imbabazi nyingi reka tumire nyenco cyande itaha nco naenda kubagana nimwe ombegambo ebyite byabutosha ibyorobiri ego niwe mugato gwagiro mwiguru ego twamutunga natwamya ego buzima twamurya natumagara gatabaho nico cyandeta nebyo bingi nanyenda ngo tushabirane nyenda mbanze nkushabira abazire banje Narisisiyo tindamanyire na Oliver Kimugango tindamanyire abisingiro hataba kuzire bona ababombe barenze myaka kinana aborhangari inzire tinkubazana no kusima nkaheza abarukunshabira kandi bakashabira n'abantu bona binenshara ni butosha nijyango najuro kwikire nko bwabo na nyiguru nindira batamu mukama bampira umuki nyenda kusima bishop wanje rambati bintu mugisha ranga mutori ne yamukwasiri yitware aben we yamumurikira na munonga narabiro muri yeri sakaramento ya Eucharistia erukuru itu eriya twiro mucago konga ahame nitwa twamye nkabo mukama muhire kandi atemu muhimbo bwo kugira ngo kiranga tumire tukikore tureke kugira ubwoba bumwe na bumwe tukatira nyenda kushabira munonga abasirute bagenzi banje na n'abanyadini abaturine ngutuze a front line aba mukama witi Yesu Kristo isakaramenteri nibwo butsibuko bw'amana gaitu ncoco kuriya cyitu turukunde turwanira nyenda kushabira abakiristo banje mukashanda bona hibari mferi wo mukikuru wanje to
dodozia ninza kumuzika nyencyakare ndo ninza kusima ahayika yintandikire kanyigiri amwanyo guba kweta kakumbagaro nibarono batandika kombekekereze yabo yo kubanza kudajya ninza kuzo mu kitambeco nyenda basima bakire nyinito bicara Maria bakoreki kubaska kumbugine director na assistant we bangira ngo buzima ntusima abantu bo mukashana twizire twazo mu byesho ngoro bya nyinito bicara Maria Nyamutangaha kandi kwa yitesha ngurage mukama bene we abaherezo muki nyenda kusima munonga ba TV West nangwa na Radio West nangwa n'impolizo zone ziri kwikiriza program zedini nimwebare kwikiriza kubo muhanda gwa Ruhanga kwikabantu nimwebare munonga kandi muno nyenda nsime Claire Mirembogu nyenda nsime abarye nyuma ya kamera aba nyenda nsime abaryo mutekeno ko nyuma butakureba nyenda ngumbashabiri Ruhanga nwakumanye biriye mukeguke mutima yanyu nakabakorri za plan zanyu akazikiriza kandi abino mushagu kwisakaramento ya Ukaristieri buzima buri kurutunga nakabahami akabanuwe yabagunjura twena akatuhindura abi nishabira mwena bahurikiza yimuri yaboro mu Kristo yaboro mu Krista yaboro mu Islamu oriye cyangwa cha Ruhanga nakakunde niwo kamkundo burenge kandi nanyenza twarwo mu nsomo tukagaruko nimwebare munonga kumpurikiza mukama abampira umugisha mureke twekehise tushabi Ruhanga mushoborozi wa byona ninkusimire mbabazawe itwe bumwe ezitakureba okubaho kwita y'umukama niwe ebitubase gukora niwe ebituremere ninge biruhono bituremana hati niwe rukwija kubasa kutuhereza ubwenge na nengoga na n'umutima go kubisingura mwende barye gisande yagamba munonga ahaco kuryeke cyarugiro mu iguru nuwe mukama witu Yesu Kristo uwe orukutundo burenge orukutonganira burizoba twakweshengeza tuherezo mugisha bwo kumanya tumanye amabanga gawe turukubasa bwetegereza bwona konka tumanye turugwemo bugara turujemo kwedima ko kugezaho kurwanise byawe y'umukama mukama obakundo twizuze rukundo terezo mutima go kusasira turya abantu nshobezana konka tujura mutima go kugarukana na munongo mumaka umushija no mukazi nabeshengereza Ruhanga akabaretera kuba hamwe timu mwayetori ni Ruhanga nuwe yacenzire bumwe butikirizana bwabamu deka turawuce kusasira nature kushenya maka abana bakabona bakahinduka imfuzi kandi obundo kashanga twebembize kitu ecyaranga tukagwire nyuma kama ariye gisande herezo mucabaru abinemeramo nyencyakare no bazagarukayo ugirinde batunge meco kubatunga bakatunga nabo wabahiye konko kucira munongo be munywano weitu twaguma twayemerera ninga twashtama ubundi twayecesa tukatera amaju ninga turire tubiyamire enshara zito zihurikize ibitwashabo bituhereze iwemerera katwara obusije no businje mukama bene yimwe Ruhanga mushorozo wabyo nabaherezo mugisha patiri na mwana na mutima rukwera amina. Binonga Reverend Father kanji watwasini watambirani twite watandikire cyegeso cite cyerizoba icyarembe Reverend Father lewe tinka tumire orukurwo mukashanda twasimba
shuware n'imbabazi ahabwa mukamu wa muturetera kandi akatusiha amakuru manji akatugarizamwe amasiko akatugariza munanamani nanabaze ngo urugendo rwo kwikiriza rugomere kuko bahinahiwa kwenda kucweka mutege utubuto bwunshabire kandi ndeba bitakwikirira konka twahira twatunga umuhereza warhanga akatwimusiyamo akatugarizamwe amana akatombekese bye bigambo bye shuware ohurira kubana ndakuterebuka ugaruka mamani program ni ya msimanta ucinekrea mpaka harsha 5 ni ndebe dakika za 21 izarengo muri shahina twikirize tumureho netugarukane cweka cyo bujuruzi